Itigarite ntuku imwe akimubango Jojo kiabwa kura jurekira. Gavana wa kaunti ya Meru Peter Munya norete anto basumirie muthenya jwa rojo kujukia kura gutigira bakagwatana na ithurano binene bya mweri jwa 8. Munya aritetemeria muthenya ya narua arentere cha muthara gichono kya ubunge kya Tigania East akiuga kura ni akia muntu wende na muntu niyo yatigira na kono tongoria bura ukubwa na ugete kaunti ya Meru itikinyerete namba ya antu baraba badirite kana baraba batire kweta baichandikithia kuringana na ithurano kana kuringana na kamishina ya miankanio IEBC. Itigarite ntuku imwe akiwandikithia bakura bokinya muthia gavana wa kaunti ya Meru Peter Katira Munya na oreti anto bara batigere batatiandikithete taringi kura utumira kanya gaka gatigere. Tuchukue muda ule umebaki tuhakikishe tumeweza kupata hiyo target. Tumeelezwa na Electoral Commission ya kwamba hakuna kura ingine itachukuliwa, kura ingi kayukua kwa nyuma ya ruyu uketa utayo ke kura umenye otoya kura ringi mwaka kura chiete atia iringwe kwa utafadhali ukia kanya karaka tiere oyo kikura kendo ithira wina echembe utumia wichita muremi no tena nditangi kana murethi no te muturo murethi ukariu so chiumie kanya karaka tiere chwa mutonyukwe uronyukwe muturi rote na kura umurete umwaririe yayo kikura kenda Kenya yumba kweta na mbere koroki na menereti anto bara bachiandikithete taringi kura kora jana kwao na kuria anto bacoke kura bara bathamete kura ciao mwisho orote no mpi kura wani abara baingi baiko ende de ona woka benda ke kura anto baita baringa ba batindika ubanga na wenda baita bakarumo ya biba kurumo tokwelianwa kwa hiyo ni kwethia sawa na watu wale wengine hata ya gavana ni moja hata ya president wa Kenya ni moja kura moja tu kamwe tukweliano so antu ibachoke kura baraba bathamete kura na baraba imuchi twete tubachoe bayuke kura. Kiripotera Wero TV mbetako Kelvin Kenyua. Na bari tungo ba thirikari ya kaunti ya Machakos bagotania na kubwithe mugomo ikiraba kwa thirikari ya kaunti tibarite mbeca cio cha marupurupu irigo kinyera milioni 166 kuma mweri wa kenda mwaka wa 2013. Mwaria wa riti baba bango ke kaunti ne Christopher Mutona ugete patero ya murunga mojo awe iguru ria mareja mbeca cha irani amwe na marupurupu ja michara mbeca cha weekend na riria beta mithako na kaunti ingi komekenywa na nteto iji. Magirija alitinguke ba kaunti ya Machakos ibekite ithaka bya bitinguke nthi na kumagara barabarene maandamano ja gutetera mbeca ciao mungana jo milioni 166 ara batare okuma mwezi wa kenda mwaka jwa 2013 akiaria na andiki bantato ari wa meobichi nene cha kaunti ya Machakos. Mwandiki munene wa alitinguke ba kaunti ya Machakos Christopher Mutua na ugite ati alitinguke baba bateno kwa kinyari gutetera kiao ya kuliwa michara yao iria bateri ya mwena mbeca cia mpongeri ria banenkairwa. Tulikaa chini na ofisi ya county government ya Machakos kwa sababu tuko na shida ya ama staff matters ambazo ziko mbele yetu ambazo tulikaa chini on 17th of January na county government ya Machakos ikakubali kulipa salary arrears ya wafanyikazi ambao ni milioni 166. Christopher Nogite ati kaunti ya Machakos iri na alitigoge nkurukia ngiri 7 na bonde ibekite ithaka byabe gwitanguge kumagara gutetera kiao. Alitinguke baba baandamanira bakithiuruka gatauni ya Machakos na ituo bya matatu na guchokera obici nene ya kaunti ya Machakos na kurunga makumuthikira mutongeria uriti bwa nguge wa kaunti ya Machakos urio bairire ati akaikia mathina jao kire obici ire batere gutungatira mo bataru jao. Kaunti ya Machakos ithero ina ijigo bya kaunti binana birani Machakos, Mavoko, Mwala, Kangundo, Matongolo, Kathiani, Yata na Masinga aria nkuruki alitinguke ngirinya bate baruga ya kulitira nguge kaunti ya Machakos. Antonia Wero TV beta komekenywa. Na mutegeri nteto eu ya komekenywa niyo gutwa kanya ga kunogoka ugeta kuraje tusokete na nteto ingi. Eje ni Wero TV.
Nini sasa wewe? Freddy, manze nichangamkie jo. Niaje. Manze niko na interview ka nguvu jo. Aleki, hizi viatu zimechapa, kwani umepitia kwa msitu nini? Lakini usijali, hapa mambo ni digital. Niko rangi mpya ya viatu, inaitwa Golden Shine. Size yake. Hizi viatu nikimalizana nazo, nakwambia hiyo interview napita. Aleki, unaonaje sasa? Hizi viatu zimeng'ara mpaka naweza jiona kwa reflection. Watu wote wamegundua rangi ya viatu ya Golden Shine. Shine with every step. Tango tu. Reading you loud and clear. Kuna lori inaendeshwa vibaya sana KPL. Confirmed. Wewe, unataka kuwa afisa wewe? Kwa nini unavaa speed? Wapi complaint certificate ya speed governor? Gavana yako ni safety sababu unapeleka gari kama ambulance. Shuka raka. Save life by using Omata Digital Speed Limiter and Recorder. Omata records up to 72 hours travel history. It's affordable and of low maintenance. Omata Speed Limiter. Put your safety first. Available countrywide. No kuromba gite kia gisiasa kithurano kinene kijite. Wero TV nego kwa kanya ka kwaranire na ringi kura na ubaye gitumi gya gukuringira kura kugwata nteto nkuruki ringa thimu gukurukira gibugo mugwanja kenda inyanya ijere idandatu kenda inyanya Wero TV rumuri rwa Ameru. Mundu murume no amithemba mingi angikorwo na kondiri nina suti ya mugaki amuthikiririe amwe kurwa kaguru ari na batere kwewa rugai muntu wakweneria tumenya kiria turagaire uthithia teketho mucore waku ri akoriongagire gitara gikeno aki ukambira garori ure sister akwera ukagukwa geka urona agi ukageka ati yani ugatigwo na kundare wemu una kwena thina na kundare na ndukabota kwaria ari anto bagurene ni baragie mantu jo tonga bao batikwithana kona kimwe kurwa kwa ingi kabetine wakuru we tayari kumenyera menya jaja jonde mubango nejo tushokanire kanywa Jumatano cionde. Siasa isienderete kugwata mwanki na tuaja ndene ya Wero TV nitukukomejia nkuruki mantu ja aroiri ite mwanya Jumaine eje gwatanira na rwaria rwa imwe kwa imwe na Martin Nyaga Wambora uria ukwenda gitekia governor Kairi county ya Embu. No gweta maundu ma impeachment. Don't you think iyo ya bit too much? Yani ndore ngienda kuvuru kotigira mundu wengi. What if the same happens one second term ino ya Kairi? Ai. Kirero ni na ruirengi. Ndia succeed bai. Tone ndimo machua MC. Aja ndene ya Wero TV rumuri rwa Ameru. Nikiroto kia omuntu onde komba no torone. Ombani bobo wambagire na ikinya rimwe. My customers baumaga bakauma all the way from Meru. Isasa economy ya sita. Watane na toto kurugure medho. Wone ora omba kukinyaniria kiroto gyaku kia biashara. riu kwina endia muno ambagi ni engi lakini still customer no marauka tutiaga customers. Tunanunua nyumba mzee, tunachukua hizo mbao, tunazifanya upcycling, tunazitumia kufanya maneno mapya. Tudhunkume Jumaine cionde ogoro da komineze na ndeka 40. Tukugwate ugeni ndegoro ya twirio tutithongi Irio bietu ibithongi. Aja neo ukarita no kurugira nja yaku. Vegetables ikethro icio ikujukia the larger portion. Ambo uruge nyama kidogo kende ritarunjiru rwayo. Tuterikone. Mimi siogopi kwa sababu hii ni mbao kama ile nalalia kwa nyumba. Upati
ukiambire besare kugo shuria ke mantu za kwenda kuthithia imbindenio na imbindenio atongeria gondo gonde oni ande aja oni mbira yonde ngogine kulima ndajo tu jure aja to ande tenya mboga eje ni Wero TV. Nĩ bwega mũtegeri wa Wero TV nontu bwa kwithirwo kiona nteto cia Wero thaa ithatu na kiri kiuria kira tugukuritie inkuona Rugendo kutoka Embu akiuga Mutua, hongera kwa kazi njema umefanya, maendeleo chap imesikika vizuri hapa Embu. Na inge kauga Mutua is a true leader, we need such leaders. Matheri David Ngethe toka Rongai. Mutegeri no endelee utuma maoni yaku ko ni nyandeto cietu kana interview yo karuka bere na kethe chokera kana nyaki kiuria kira tukuririe na tukithoma maoni yaku bura twita na mbere na tugita na mbere na nteto siasa iciambiritie kugwata mwanki gitarire chacha bakuibangane bya mabira bakurungama nabyo guswaite mwanya ndene account ya Laikipia kuri na chacha banana bara bakwenda gitike ngavana na ne amona Joshua Irongo rani ngavana wa gitarire ari na uchinani bonene kuma kiamene ke Jubilee ni Ntubande Rito Murethi kuga bagachemania kire muchujo jwa Jubilee. Mwandiki wetu wa nteto Sharon Konge na gutumenyithia nkuruki. Nentuko emu ake itigereke na wandikia bwa kura bothira Kenya yonthe. Atongore mwanya nimameta gusumira bakira ntu bothike kura kina bathona kithono keke kinene kia mwaka jojo. Muridi wa gitike gavana kaunti ya Laikipia Murethi nimameta kuthirunga kaunti eje akira tabathike kura ntu bakithono giki. Ukiwasihi vijana tafadhali muhakikishe umepata kura. Hiyo ndio kazi tumekuwa tukifanya. Leo hii wiki iliyopita tumekuwa upande wa West, wiki hii tuko hapa East. Tumetoka pale Solio, tukaenda Castle, tukaenda Baraka, tukaenda Kanyoni, tumekuwa huku upande wa Rikie. Eneo hizo zote tukisihi kwa tafadhali watu wachukue kura. Narugo na roro agibo ukaria rute kuriganira kire tongoria baba kuma bara bakurura itebia ugavana. Na mimi ningeuliza waziri Interior Ministry Mheshimiwa Nkaiseri, manake kulikuwa na security operation hapa Laikipia na ikasimamishwa, na sasa hatuoni sababu gani ikasimamishwa na uhalifu unaendelea. Ange pia ubunge, usipoziba ufa utajenga nyumba ama utajenga ukuta. Kwa hivyo wakati tulilalamikia mambo ya bunduki kuletwa, zilikuwa zinapitia hapa upande wa Doldol, zilikuwa zimetoka Oldonyiro, zinapitia Ilpolei, zinapelekwa Rumuruti na kwengine, hakuna mtu ambaye alichukua hatua. Yule ambaye alikuwa ni Minister wa Interior Ole Lenku akaja hapa akasema wale watu wanaleta bunduki wataenda kula na nyama na hawa kwa kichaka, na mambo yakaendelea kama kawaida. Ele monkana ande nikenyu wake uteke ndokero thetwe nonte baro gonororo tuke mwetigere kaunti ya Laikipia ikama ukinya namba ira bonde bakwenda atongura na rori baite mwanya there igata makaunti eja kagitagaka bibi bionde ne biora bite na ogocokia ke report za Wero TV kuma kaunti ya Laikipia mbeta wa Sharon Nkonge. Aritabango muno ekoro barabethirete ni bethirete bagotanite na waki wanjira ya province ya Embu gwita Kibugu ibathithire maandamano na aru bakimeneria waki bakurwa michara ya meri 3. Anto baba ibaingire njira ya ntereu bakiuga barugura njireu bagetekiria weti gwita na mbere gutira wagaguna guti muntu kaiwa kiriro kiao. Munene wa borithi ntereu no John Lugula na ugite nio maba muntu wende gutumira njireu na kinyanto bau kuthithia maandamano indi baike kiriro bichiri batire rita moniki na nteto hii. Arutia wira anjire akuma Embu kuthi mwana wa Kibugu umuthi marunganire ni undu wa kiria maragwa ni gucerithirio kwa misara yao. Makiaria na metheto ya movoro arutia wira marauga atete arive kuma mweri wa Disemba mwaka muthiru. Nduta wira wa Promise na kuma nandikiro kuma mweri wa gatano gutiana kora kwina itiraf cia mbia uguo gwakinyire kuma Disemba kwanja kugia thina wa mbia ikare ya gutonya nginya mathimuri na kuma vingwe tutiana rivoringe na tutionaga nene acio
twatigirwo na ma supervisor ru ndiragwa mvinyerereketa muno marongerera ati riria mathiira ofisi cia ngavana Embu gutwara mateta mao mengatirwo gutari na kwarirwa ni mutongoria o wonthe twathi gwa kaunti tutinatetheka nivo twoca atua ya kuvinga njira urathie nundu mbia tuyathukumu kuma December na tutiana rivwa na twauga twathi gwa ngavana twathi twenga twone thigari cia kanjo twona wega ni tuka tuvinge njira ake mutongoria wa aruti a wira aya arauga ati mumandiki ni umeririte ati ni ukumariva kiume giki mbere ya kithire. Tumekuwa kwa masiliano na employer na shida yenye iko ni kuwa kulikuwa na shida ya malipo kwa systems na kwa hiyo hali ya kutoa pesa kwa account kuwalipa imekuwa ikishughulikiwa kwa muda sasa, na although kumekuwa na hiyo shida na hiyo kuchelewa kulipwa, lakini imekuwa ikishughulikiwa, na kulingana na ripoti yenye nimepata leo ni kuwa kabla ya mwisho wa hii wiki mfanyikazi yote mwenye anafanya kazi kwa hii barabara atakuwa amepokea mshahara wake wote na kutakuwa hakuna pesa yenye imebakisha. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbetagwa Rita Mwaniki. Antu babethi boreto batigere bakuthithi kundi bira byomba kujukira nabyo amwe na kuromba mikobo na kinyago chwangwe kiri thirikari. Minister wa Anto babethi Cecily Kariuki akiaria ari kaunti ya Embu na ugite kuri na bilioni 1.1 iri Anto babethi bomba kuromba na kuewa ni thirikari akiuga ni onjera embuthu kuona kinya tenda cia thirikari. Rita Mwaniki ari na nteto iji. CSC Kariuki augite ati ayuthi maina voti wa wika maundu mengi muno kuona maina mbia nyingi muno iria mavotete kuiga ndari ya SACCOS iria maina cio Kenya ngima. Arauga ati mwegero wa bilioni 1.5 ni mbige na iria magoca kuvota gwitethia nacio vau vuvari. Muradi wa NYS witagwa Youth Empowerment Program ni muradi umwe utethetie youth muno guku Embu na constituency iria ciingi kuria turi akinyu makiria ma 100 kuria turi constituency iria tukoretwe turi na muradi na tukoretwe tukiruta wira na ciana makiria ya 92,000 kari gatiri ga ciana ino ne register SACCOS yao 305 na SACCO icio kwina mbia iria masevete na igatumwa si SACCO ciao mbia 1.5 billion 1.5 na mbia icio ni nyingi muno gutie vindi kwanonekana mbia ta ino ci njarari cia youth but mbia ino ni ramera muno tukiaragia te mbia cia kuria ta musara ni mbia cia kwambiriria biashara na kuria ngoretwo ngithiuruka tukiaria na youth ni mukenu muno tondu ni ambiririo biashara ngurani. Arongera ati ayuthi magiro gutigirira ati ni maungana na ikundi niguo mavote kuvewa tenders nene na nyingi. Tuge muradi ni muradi utagirwe ni gwikirwa siasa na ivanini nundu woria ucenjitie muturire wa ciana itangia kurirwe ciana mwerekero. Ciana ikoretwo ci mitarori makinyua magauka na nundu wa wira uyu mona na hope iria marona magatuika ni ciana reformed completely. Koguo ni muradi utagirwe ni gwikirwa kari gatiri ga siasa. Ni muradi wagirwe ni kudefendwa ni andu onthe, especially youth oene tondu nio maratetheka muno makiria. Tuge ni rathie ngi encourage youth muno makiria tondu ucio ni muradi umwe tu, but kwina mbia cia youth cietagwa Youth Enterprise Development Fund na ni mbia raithi muno tondu itikoragwa na interest. Ni mbia kuvewa itai na interest na wambiririe biashara yaku anakorwo nini no kure nayo ni itethetie ciana nyingi muno. Koguo ni ku encourage ciana, the youth especially, na maume makiuragia ciuria. CSC Kariuki ni aragia mieri no baria are na gikaro na ndikia movoro kaunti ya Embu. Ngiripotera Weru TV kuma tauni ya Embu, Mbetagwa Rita Mwaniki. Na mutagiri kumantere chembu ni otukaruka nini nde tuchokera interview kanami amberani bethirete ndeni mwekwa mwana governor Dr. Alfred Mutwa ikethira ikichokera nyuma kaita kati kuraya okete kuraya
Iji ni Weru TV.